siyabengelela ngegama likaJesu leadership elakhaya obaba omama abantu abasha omkhulu ogogo bonke abazalwane wonke umuntu osivakashele siyabingelela ngegama likaJesu amen. Ngibingelele noma mfundisi in Jesus mighty name amen. Bangayikuma ngayifundela Acts chapter 5 verse 33 to 39 bese sivale ku Isaiah chapter 7 verse asithatha verse 5 to verse 7. Loko va huvo va twa marito lawa va kariha ngopfu kutani va tiyimisela ku va dlaya. Kambe mufarisi un'wana loyi a va ku i Gamaliyele mudyondzisi wa nawu loyi a dzunisiwa hi tiko hinkwaro a yima ehubyeni a lerisa leswaku vaapostoli va humeseriwa ehandle nkarhinyana. Kutani a ku ka huvo, vavanuna va Israyele ti voneleni lexi mi lavaka ku xi endla eka vanhu lava, hikuva a hi khale ngopfu ku humeleleke Judas loyi a tivula munhu wa matimba a seketeriwa hi vanhu lava lavaka ku va 400 kambe u vuye a dlawa. Kutani hinkwavo lava a va yima na yena va hangalasiwa va nyamalala. Endzhaku ka yena ku humelela Judas wa Galileya enkarhini wa ku tsarisiwa ka vanhu a yenga lavo tala va n'wi landza, kambe na yena u lovile. Kutani hinkwavo lava a va yima na yena va hangalasiwa. 39 Sweswi ke ndzi ri ka n'wina, hambanani ni vanhu lava mi va tshika, hikuva loko makungu lawa kumbe ntirho lowu wu huma eka vanhu wu ta hela. Kambe loko wu huma eka Xikwembu mi nga va siveli. Kutani mi nga kumiwa mi lwile na Xikwembu. Va huvo va n'wi yingisa. Isaiah chapter 7 verse 5 to verse 7. Ngokuba iAramu noEfrayimi nendodana kaRemaliya bacebile okubi ngawe, bathi masikhuphukele kwelakwaJuda silikhathaze sizinqobele lona, sibeke inkosi phakathi kwalo, indodana kaThabeyeli. Ngalokho isho inkosi uNkulunkulu ithi, akuyikuma futhi akuyikwenzeka. English, English, Isaiah chapter 7. Syria, together with Israel and its king, has made a plot. They intend to invade Judah, terrify the people into joining their side, and then put Tabel's son on the throne. But I, the Lord, declare that this will never happen. Hallelujah. Baba liyaphila izwi lakho, siphilise ngalo, lisebenzise Nkosi kulomzuzwana esinawo egameni likaJesu Kristu kusakha nokukhuluma nathi ukholweni. Baba wethu namandla wonke, qinisa inyawo zethu sikhulume konke okuyiqiniso kuvela kuwe. I give you glory in advance for everything that you are going to do, Spirit of God. Baba siyabonga mawukhona bezwakala Baba wethu engcwele enkonzeni kwethu endlela Nkosi esingene ngayo kuyezwakala Nkosi ukuthi kukhona moya oyingcwele, moya wamandla. Uthe Nkosi masivula siza kule ndawo wathi okuzobonisa abantu ukuthi we have attained favor in the eyes of God is your presence. Moya oyingcwele uthe ipresence yakho izasihlukanisa nabantu emhlabeni. Siyabonga moya oyingcwele, we are afraid ukuthi siqhubeke senze ngathi awukho kanti ukhona. Moya oyingcwele, moya wamandla, kungaba Nkosi ukulalela kwethu, our attentiveness kuwe okwenza ukuthi we can't Baba oyingcwele grasp what you intend to do phakathi kwethu. Kodwa moya oyingcwele, we are before your presence. Do as you please ngegama likaJesu Kristu. Impela Baba wethu namandla onke, we bind wonke amandla obusathane
In the name of Jesus Christ, Son of the living God. Sikholela lelizwe lithi abaholwa moya wakho, they are your sons. Akwenzeki lutho without revealing it to your sons. We are those sons. Baba wethu ingqwele uthe umhlaba uyabubula usezinhlungwini ulindele the manifestation yabantwana bakho. Siyazi ukuthi uSathane naye usemsebenzini uveza izinqeko zakhe aziposition ngokuhlukahlukana, kodwa manje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sijikijela umlilo namandla in all this church in the name of Jesus Christ, Son of the living God. Mlomo ongathethi amanga Baba awubahlanganisa abantu ubabizele entabeni yakho, kanti akukho umoya oyingcwele ozokwenza nokuzokhuluma phakathi kwabo. Baba, do as you will, do as you please, for the glory of your name, Jesus Christ. Father, we bless you. Father, we honor you. Move as you please, move as you will. Baba wetona mandla onke, we acknowledge you, we welcome you in this place. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we adore you, Father. We welcome you in this place. In Jesus' mighty name, we thank you, Father. We glorify your name. We magnify your name. Hallelujah. We glorify your holy name. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Go bazalwane. Matsalwane ikulawulela ushaweta nika direction. Bazalwane January inkarwa yena intolobelo wayena kubeni ikhongela. Hallelujah. Ngapha ukhona ebayikhongela. Umkhiphela ngaphandle uJesu bese uyamthandazela. Bese umbuza lemibuzo ethi ubonani. Akambuzi ese inside the village of Bethsaida, but umbuza noma esimkhiphele ngaphandle. Amen. Okusho ukuthi bazalwane ukubonisisa kahle kuqala ekukhishweni. uNkulunkulu mele aqale asikhiphe. Kunamanye ama mentality ngeke sikwazi ukuthi sibone into uNkulunkulu afuna ukuyenza kuleli bandla angaqalanga ukuzikhipha. Before azothi Abraham ngizabusisa abantu bazobuseka nawe, lithi iBhayibheli uNkulunkulu waqala ngokuthi Abraham phuma. Hallelujah. Kunamandla kunesibusiso ekuphumeni. Lento yokuphuma ifuna futhi ibe prophetic, uyidemonstrate, because unabantu abaphume ngengqondo kodwa abaphumanga ngemizimba yabo. So it's a problem uma uzothi ngiphumile entweni ethize kodwa usaphila phakathi kwayo. Hayi bazalwane. Hallelujah. Ukuphuma kudinga ukuthi you know ukuveze nezenzo zakho. Awukwazi ukuthi mina hayi akusesengiphumile entweni ethize, but you still hang around with it, because ezinye zezindawo esiphila kuzo bazalwane bami zinamandla, ezinye zingama territories of the devil. Zizindawo uSathane esezibiza ukuthi ziyisigodlo. In other words, endawo yeleyo naloko woladalwa naSathane warikayo, you won't win that battle, but you need ukuba uyilwe lempi sewuphumile. Bazalwane. Hallelujah. So into yokuphuma, it's very important. You need to even demonstrate it ngendlela ophila ngayo, ngendlela owenza ngayo, because it will determine your sight, it will determine vision yakho ukuthi yini into ozoyibona futhi ukwazi ukuyibonisisa. Because abanye bethu bazalwane bami, our eyes of the spirit hayi ngoba ukuthi afile, kodwa it's because of indawo esiphila
esiphila kuyo iyona elimita the visions and the prophetic messages uNkulunkulu aze ukuzosinika zona because of izindawo esiphila kuzo. Don't miss this. uJesu umthatha ngesandla amkhiphe bese uyamthandazela ambuza athi ubonani akamyeki umethi ngibona abantu behamba njengezihlahla ngoba uJesu one ushow about the environment amkhulekela kuyo. So kunabantu izulu elingekho show ngeground noma nge-environment noma nge-atmosphere abakuyo. I-atmosphere e-negative lithi izulu libakhomba izinto kodwa they are unable to grasp lezinto uNkulunkulu ababonisa zona because of the atmosphere abaphila kuyo. So igade i-atmosphere ophila kuyo njengomzalwane. Be mindful of the environment of Pilaguyo because some of these environments, oh moyo ingcwele ngakhumbula uBartimaeus. Do you remember Bartimaeus? Lithi Bible uBartimaeus wayephila eJericho. Akabone emehlweni. But if you check the environment, oh my God, uBartimaeus aphila kuyo ine history inomlando omubi. Ike yavimbela uIsrael intawo yaseJericho ukuthi uIsrael angene ezweni lesithembiso. So kunabo Bartimaeus, it's not that they have to live bengabone emehlweni kodwa benziwa i-environment bahluswa iJericho abaphila kulo. The walls of Jericho were a problem, were a barricade before Israel. uNkulunkulu ebefuna ukubafaka ezweni lesithembiso but iJericho lama phambi kwabo. Before bangene kwadinga ukuba uNkulunkulu ahohloze adilise the barricades before them. Oh, Holy Spirit of God. So sometimes when ucabanga ukuthi it's because vele emngane silahlekile nabo ninchumo wathi enkalwa nabonisiwa kumbe enkalilwa anivona kahle isikwema nitwa sibulabu sondela abanye bethu. It's not that uNkulunkulu akasakhulumi but it's the environment esiphila kuyo. Dawo phila kuyo bagada abantu umoya engcwele bagada abantu ophila nabo gada nabantu abatshela indaba zakho. Hallelujah. Because in Karwan, you know, as a Lord, Tina, sakhula lento umuntu yazi lento ukuthi bathi khetha futhi be careful ukuthi who do you share your dreams with, who do you share the things ezenzekayo empilweni yakho, because some of these people oshare nabo abantu abangakufiseli kahle, abantu abangafisi inqubekela phambili empilweni yakho. So he got the environment. Sanibonani bazalwane. So siyesavala last weekend abenokuthi uAbraham wathatha ukhazini wakhe uLot. Ayemthanda kakhulu uLot. But lithi iBhayibheli wamnika ithuba lokuthi akakhethe. Yabona into ezawenzeka lonyaka, into ezawenzeka empilweni yakho, ezawenzeka kuzo zonke izinto ezingegama lakho zivela, it will be a result yento wena oyikhethileyo. It's a result yento oyikhethile. There's power in decisions. There's power ekhetheni. Into oyikhethayo ugcina ube yiyo. Hallelujah. Ithi waqala uLot wakhetha wabona okuhle wathi ngiyabonga lento ukuthi qale ukhethe mina. Khetha eplain land wangakhetha endaweni eyinkonti.
kanti akazi ukuthi lento ayikhethayo inokufa phakathi kwayo. uNkulunkulu will destroy the land. Lithi iBhayibheli then kwaba isikhathi ke into engiyifunayo lapho isikhathi saka Abraham. uNkulunkulu wathi Abraham akubuke azalwane wathi uNkulunkulu buka from where you are standing. Uthi from la ukhona. In other words bazalwane ivision inamandla ukukususa la ukhona. Bazalwane ngalahlekelana ematihlo mani matimba yakukususa lawe ubona kako. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu from where amehlo akho agcina khona. Uthi uNkulunkulu as far as your eyes can see. Wathi uNkulunkulu uzakunika lelo lizwi. Wathi I will bless you. Now kunala unblessa kako bazalwane la lava kakuveni liendla spirit board shameko seta khongelela loko ngikhota Genesis chapter 13. Makaleni ivulavula ke Genesis chapter number 13. Lithi emva kokuthi uNkulunkulu ethi ngizakunika lo mhlaba ubonayo. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuye there's something odinga ukuyenza manje ngoba njengamanje I have taken you from where you are nevision ubona la umele uye khona. Wathi uNkulunkulu kuye kudinga manje you need to arise. Tell makhelwane uko arise. Tana arise. Bazalwane ivision ayikwazi ukwenzeka ngokukhuluma ngayo phela, but you need to take a step. Sanibonani bazalwane, you need to take a step towards the vision ukuze ivision ikwazi ukwenzeka. Uthi uNkulunkulu arise and you go horizontal and you go vertical. In other words kufuneka ukuthi lento ifunayo uze uthathe inyathelo zokuya kuyo uyibone. Uthi uNkulunkulu njengoba uyibona lento eyakho. In other words you need to take a step of faith. Ejumlo ulavaka ngalumana niloko malungari na yona kodwa ngokukholwa you need to take a step. You need to take a step. Uzuyitshele lentawo uthi wena ndawo ndini ngegama lika Jesu Kristu I own you ngoba kusho Jehova. Bazalwane Shalaka Roman utake step watawu faith in Karumana I endly sense. I consult the senses. I consult faith. My God. Except sometimes kudinga uvuke ngendlela wena okhonela ukuthi uNkulunkulu ukwenze ukuba waba yiyo. Sometimes ne language yakho udinga uyishintshe ukhulume sengathi ufikile kanti awufikanga. Kodwa hayibo kanti ngokukholwa haleluya injalo leyo nto ukhulumise uhambise okwayo. Hallelujah. Amen. Kokobazalwane. Umebona abantu wabona ndidla environment ngwana uma ka environment ngwana le limita ka kuveni nikote kuvona ngome kubona abantu balawo bazalwane. You know sometimes bazalwane bangwane ba right. Hallelujah. To a certain extent, you know, there are certain people when it's because they are able to manage your life. But the time where you speak and share
your visions and your dreams. That's where kubonakala khona ukuthi laba bantu banithanda njengoba ngiphansi kwabo. But the time la vision you are not a tail but you are a head. That's where you start to see and realize these are not just friends but they are enemies of a vision. But ngiyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuba uqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yakho. The devil is a liar. The devil is a fool. The devil is a loser. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Itwa kahle lokho yakota kuveni predictor events evuthongweni thawe. Right, man, at the time indlula swin'wana evuthongweni thawe. That's where the problem starts. But ngizomemezela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi eyethu impilo yaqedwa emaphakathini. Eyethu impilo ayiplanelwa la, yaplanelwa emaphakathini. Last funde khona iBhayibheli in the book of Acts. We know the story. Peter they heal emunhu in the name of Jesus, and then vavavutisa vaku, in which name did you heal this man? Uphile ngaliphi igama? Engathi ngamemezele emkhulu ngithi uyabona kulonyaka lo asizongena futhi asizophumelela ngamagama ethu, kodwa kuyobuya amandla egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izinto ezingahambi empilweni zethu ziyophakama ngaleli gama. Athohlabelelayo libongwe ngabantu, libongwe nazingelosi. Alikho igama njengela kagama lika Jesu. Manje sevitro rinrako. Bear with me. Lithi Bible but begama lika Jesu Kristu enambethela. Lithi Bible, all right, babathatha babafaka ejele. You remember, then they are released. Look bathushiwa, then bababyela bako emajangiselani la. Mina lavi kutwa mivulavula hivito leriwa. They are giving them an order. Preach no more about this name. Mina mention in ale khongeleni kamwe vito lera Jesu Kristu twan va Petro shiri imteleni ke baba saku eka ku yingisela n'we laveni hi yingisele xikwembu fanele hi yingisela mani na. Sanibonani bazalwane bami, into eniyithandazelayo lo nyaka makuvuka abantu abangeke baqale babuze ebantwini, kodwa mabaqale babuze intando kaJehova. Ngoba uNkulunkulu akabuze emadimonini, akabuzi kumasathanista. Sanibonani, makafuna ukuba intando yakhe yenzeke, kanjalo nabantu abakholwayo ababuze ebantwini, abaqele ebantwini, but they do the will of God. Akemzeleni ke yingisela n'we kumbe yingisela xikwembu. Ritira xikwembu swo huma swiyafakaza. Batshele ukuba bangakhulumi kodwa baqhubeka bayokhuluma ngoba babizwanga ngabantu. Engathi ngiyabezwa bephuma bayeshumayela behlabelela ingoma bathi ngiyamazi umhlengi wami akalali akozeli uthengeka sithele. Manje bazalwane ngifuna ukusuka la. Ithi Bible yafika ireport to the Sanhedrin
and the people in the council isikhulu ba bishop ba yemwini abantu abamngade bangachumayeli balechumayeleni and futhi ba mention the name of Jesus. When I call in the name of Jesus, no one can stand before me. When we call the name of Jesus Christ, there is no demon that can stand. When we call the name of Jesus. Then they brought them before the council. Bazoba Jesus, ngokwenza intando kaJehova. Lithi iBhayibheli, one man in the council by the name of Gamaliel, lithi Gamaliel esebonile ukuba lesiquku secouncil sifuna ukwenzani ngoPetro nabafowabo. Lokwishaya isilungu ka verse 33 yile Gamaliel ibulavula after a plot. Tell makhelwane go after a plot. Hayi bazalwana sikhulume ngifuna ukusuka la. Oh, after a plot. After a plot. Ebazalwana uNkulunkulu akanandaba ukuba uSathane uplotane, ukuba uSathane uplanane, but when our God acts, wenza kubonakale. Loko xikwembu xa hina xi sukuyima a xi na mhaka ku ri kungu ra valala ri teke malembe mangaki, mara loko a sukuyima mahangalaka yenda swona, mahangalaka makungu ya valala. Sometimes, I love teaching, I love Namuza systematically, but in ministry in ministry restoration. After the plot, little Gamaliel wema. Galelu Gamaliel, I go to Uma, no Petro, no Silas car again now. But it was after the plot of Bulala, it was Kulumu Gamaliel. What Lalela, Nueva Salwan, Lalela is in Tuna. Hallelujah. Utila matota umaleta bayenzayo ivela kubo izofela. Sanibonani bazalwane, uri batsabe babakoba ngwane bana nabalandzeli bakudala bana lokomle elita yabo ifa iri bahangalaka kuba na Judas naye nabalandzeli. After the death of Judas iri Bible bahangalaka uri batsikeni vanhu lava. Loko leswi va swi endlaka swi huma ka voho, na loko swi huma vanhwini swi ta fa. Loko ngako efemeli leyiwa yi huma ka vona yi ta fa. Loko ngako bandla leriwa ri huma ka vona ri ta fa. Mara loko ri huma ka Jehova vanetwi vanhu, loko ri huma ka Jehova a ringa. My God. Uri Gamaliel tsikani leswi mi swi plotaka hi ku hambi mo plota loko swi huma ka Jehova. Uri loko mi lwa na vanhu lava mi to tikuma mi lwa na Jehova hi xiviri. Ni kombela ku memezela ukalile umsebenzi empilweni yakho uzofeza. Lava pfalaka va to tikuma va lwa na Jehova ngoba wena uyinhlafu yeso lakhe. Uthita wena uthita uJehova.
this man alone. Leave this woman alone. Leave this young girl alone. Ay bazalwane urimembelele imisebenzi iyobonakala lokukhonza isikwembu shamatimba abibo kufambela nevusiko sitahluleka. Zwar what if they are point of origin? Point of origin. Logo isuka kashikwembu. Kuna lo nchumayelele ka yena. Kuna lo nivulavulela ka yena. Litwini xikwembu lexi xi vitaniwa hi ku babu xikwembu lexiwa loko xi pfala a nga kona lo nga makanjhani a nga ta pfula na loko xi pfula a vulavula funa tetela lelizwi loko xi pfula na una lelizwi loko hlala ka Isaiah rena xikwembu. The Syrians, they joined Israel. Oba iwanhlamalisa munhu iwanjani lowaku lokufanele kuhlaselwa efanele balala ba hotspotana. Watu kuni rixaka rin'wana ra vanhu kuveni ku pfaliwa evutomi bya vona fanele emadimoni ma hotspotana. Ingisela kulava kuvena loyi a nga kuzondeka endliwa kuvena akuzonda just when it's a plot ya kuveni wo uya hansi. Mara ntelepta memezela as a man of God lebera sungula in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Abibo hotspotana vahlangana kwala ka future ya wena, vahlangana kwala ka vito ra wena in the name of Jesus Christ. Abahlakaza in the name of Jesus Christ. Lithi Bible, lithi Bible, uNkulunkulu wathi loku ama-Asariya emfundisi sikhuluma nama-Israel akuplota. Angakhona ngimfundeleni bazalwane yethu. Mfundeleni ngathi Isaiah chapter 7. Khona ngihlayela. Verse 5 to 7 sisukela. Ngirito leri lavaka eku release ke na. Basiriya swin'wana va ka Efrayimi ni hosi ya vona Samariya va endlile makungu layo biha ya ku ku hlasela. Va endle makungu va hotspotana va funa ku hlasela umntana ka Thixo. Wena ni vanhu va tiko ra Yuda va mi chavisa va mi tekela tiko kutani va veka n'wana Tabeli a va hosi ya n'wina. Yebo. Kambe hosi n'wini wa hinkwaswo uri leswi swi nge endleki. Aibo pinda mariti ya lawo mama usishikwe mshirini. Leswi swi nge endleki. Swi nga humeleli. Ai mama pinda nalizwe mini sayemakhaya. Leswi swi nge endleki. Yebo. Swi nga humeleli. Ai pinda leswo sinemakinjani na. Ngibazwile behlangana bathi lo nyaka uyahlabeka ngokufa iwahlabeka emabapthi mara iri Jehova leswi asingendleki. Thatha makhelwane ukasingeyendleki. Izomemezela namhlanje it will not happen. Ngegama lika Jesu nabangewe utahlongoriwa ntirweni asingeyendleki.
bange utafeyila nawuyelela ashinge ayisubibe. Hayibo uma ngathi umakhelwane ohlezi duze naye uyakubambezela tshela osemuva uthi asike endleki. Hayi bazalwane nti kumayikholwa makaleni kulabula kana laba ngate wahela inkosi ya mova lebeleriwa na memezela asike endleki. Ay. Labange ekerekeli ya aingeli ya memezela ashinge endle. Hashtag it will not happen. Hashtag ashinge endle kishinga endle. Ayabanitwi bano. Labange wafeyila lebelerwa na memezela ashinge endleki. Labange stahela mabanje ashinga. Fulano mo khongelo kashinge endleki. Ashinge endleki.